ai alu ai po kalama. Ko e whika wha ko ia I he whiauhi o e whiawhini. Ko mā whanau o whahoko wāwento ai whanau me ngā loangi o roto ngā whahoko ai ngā ue ai kau whamau. Toi whamanata te ai ngāhi marakurunga ko ia no sivi I ko ia o whanau I he whiawhini. He vista o Runga Junior ko I tā wono o tū tāhiwa. Ko poto I whaiwa ngāhi te toi haka o whatonga. Ko tupa ko ia I kola hatata mo I tāna. Ka mā whoki ai matamata lelei I tau lalo pia mo I matamata lelei ko ia o I sino. Ko e ngāhi whakakurunga ia o ku whahoko ai. Ai ngā ue ai kau whamau I he whiawhini. Ko kumotofu koni o kukau whiauhi I konga punoa ai o tau hukufuru e tau tātolu Mr. Olunga Pretty Contestants Visi I piunga e te aki, Mahina Tahuru, Angelina Taufa Nostanine Mapu, Manu, Emily Cecilia Mori, Tupou Tau Sisi Pia Mo Merekola Awafi Ke Mo Tātaki o Kamata Amomo Te Teu Oku Wawepe ai Alukoia ai Polo Kalama. Ko e kaulanga whika wha ko ia I he whiauhi o Mr. Olunga Junior Contest ai a ko e tā wono I tā hiwa ko Ilaisane a hoafi tā wānu pe mei ngā koro lolotonga ko I he GPS a kai a vare. Toe e tau tō wha I he whiauhi ko ia ai Mr. Olunga Junior pe tau tō poko atu lewa I Mr. Olunga Pretty. Whamanata te whiwhoki ai ngāhi pōkalama ko ia ai wike heinala o ku I kai ke tatongi ai hū I ngāhi pōkalama o wike heinala tukehe ake ai pōkalama whakaasi koe o. Kia ngāhi whakaikengi mo whakitara mai mei ki mau te pite ki kau whawhini koe ni mai mei he poto ngā oe tara mamata. Ilaisane a hoafi a wāku I ngā koro o ngāko I he ako a upurea ia a kai a vare. Mo kātaki o taritaki lehi ai kaukanani.
Junior ko inaisan ni Ahuafi. Tawalu pemay na kolo noto wa fakau matamaki labu ko yan ko ya kaya bali. Ko ito nga fiya ni ma ke de mai kadua ke ha famali ko fa mau ke fa ko ai no mau e se fini. Ka otu ai fa don ni uya ya ko ati ta no ko ya e se fini. Kata ki ko ni ko siao si yung tao pemay pot na we na lahi. Ko office pule ya ikfa ki fa pa mano e po mano e to ni ki po kala ko ya e se fini. Fana ko ya Mr. Pretty ki mo kata ki ko ke mai pe ta ko fulu ya ta to fisikula e aki makina tamu e jina ta alfa Rosalie Mano, Emily Cecilia Mori, Ubo Taxisi Kama Foki Ameriko Awafa. Kuenya i klasi itu ya kuefeo hiki ya fini. Kuelungai fana untuk ofiku, nangkata ofiku ini. Nani klasi hiki itu kuya. Ayo fana kuya itu kufu mata, kuna kufu mai kuefeo hiki Mr. Luna Junior kuya Awafa tahamu. Kue kami main ni ada urungan figure di mana kuna ulama main di Stacy. Kue kami main kalau bebe atau aham kalau kol kalau bebe atau motor mana lah main pompo. Kue kalau nak kue yang figure lima ini figure bebe tahun junior ada orang kita hiba. Kue main Angel Murphy. Main Angel Murphy tahu fitu bebe atau motor Tolong aku ingin berangkat ya kamu. Tamsi faabe fana lagi ke lele ya kanto aku ya tiap mendoa polis kutubo. Tabu pemo faabe fana lagi ya kaya ke fala bela bela ke tema tahu rumah mai Angel Murphy iheboni. Como no te una que na tubuli me fa pa pe popo na uni e ka fine de vehe ko kakala. Ona tu ke ana kakala himon e ko te una pe ya o ka to ala. Como no no ko te te pa fa ma aki na na kali de vehe api ko utulan baka. Como no me sani marca mai, ko fa ama de ko kakala. Te ko ina te ala na foto na. Como no pule otona e kufia me fa ko fui pa mo e api ko so e ko ia ta. Ko ka ko te lana. Na tu ina ke tak mamata ya ka fula e beba. Ki api ko le ba ya mo fala. Ko te ko hina ko ya wa ka ya se fanfae me api ko ta siwa ke blau ka aki ka no na pide ko fasta ko ma ko upeo api itu bilo ka ta ke ko ka uba ko kala pule e ta fa ha ko kala ko kala ni ta tonga o e ni ko kai na ko ka ta ko ta ta le ta bai Angel Murphy ko fi ko ya ta ta ma ko ni ko sa
whamanata pe i he whanau koe o manaki ke nau hoko atu i he tau unga koea ai miss tau Pretty o kanaki o te mai o hope ai o kalama mamoloa ai mea ai tamsi i whaate whanau ko e whikaono i he whiauhi koia ai miss tau unga Julia whanau te whine ta wono i tau hiwa ko whine ki whalao i whale tau tau whitu i mi hao no tona ako i he Mamanoa Science School. Ko e whamanata pe ai ngāhi mātunga koia o e whamau i he whiawhini ko e poto i whaiwa ngāhi te whai haka whatonga ko e tuka i polo haka ai mo tāma ka e wā hoki ai mana te rei ai tahi e tau ka rāna ai koia ai sino ko e ai hoki pe moe kau hoki pe moe tēnā i whamaka koia o e whiawhini pe o whahofa pito ai nima mea a koia ai whae i he pōkalama o e whiawhini kata ki tukanga pe hawhai mare ki kau whamau ke malamalama ai nau maui ki mua kata hoko atu. Ko e whikaono e ni i te au ki tau unga koia ai miss tau unga Julia tau ono ke tau hiwa. Whine ki wholau whare tau tau whitu i ngā who no tō ngāko i Mamanoa Science. Tulongo e kau whanga e a tapu ka koe whāwhe whalangangi ka tā mua ki laungawe atu i ka kei o whine ki wholau mana he ofa ai kou la whare tau. Mono te unga, koe whau nei tā tatao i mata whama o uwhinei me he whunga whonua. Pe hake o lanu i he i o tuku aho. Nei whi pe milopi whopoto pe kuhono mo o koe whau nei whau ofisi pe whi whakananu e he eku whawhae me he api o tai wholau. Ko koe sa nei whi moia pe tiko i he whamakui me he api ko hei lalatapu. Ke ame kataki pe me he api ko hei lalatapu ke are koe maka ko pāke awa. Ko hoku upuri o tōna ko kulawa ia te whamawhai tangatane i koe ke utui i kātoa nā pe hoku kahoa ko hei lama o whawai e te pitongi. Hau hei ki pe ame kai na mo kātaki o tātai te lei whine ki wholau ma
Junior. Koe ko mama noa o me whea wiko ia o e whea whini te tau hokaruki ai koe Mr. Ounga Preteen aia koe whana whiwhinea tau mawhuru ki tau tātou. Koe ngāhi te whiko koe ia o e whea wiko ni o e tau mtua ki e maha o tau mawhuru ki tau tātou. Ko pā koe nai te tau hunga koe tonga pe koe konga tonga pe koe tau hunga pēta koe kai te lomoa ki te wha o no whakātoa. Kai ki fua e whapale te koe na mai ari ki ka whamaa. Pe pā ke ono pe whamatana ki te unga ngā tau unga pe koe. Ngāhi mātua koe ia o e whamaa koe ia ai ka whamaa ke te whini. Koe poto e whaiwa ngāhi te whakaka whananga. Tūma o whalahaka pe koe tāna koe matamata te lei te tau lalo pe koe matamata ki te ene sino. Kai una ako ki ai te una o e kaunanga o ne whakoko ai tau unga. Koe te api koe ni ki Miss Preteen tau unga i te whiwhini o mea ai whāna wai te tō whitu. Koe kaunanga whikawaki koe o ne i he Stacey he whiwhini. Ko hono hinoa ko whisi miula he te api tau hana fumu pe me houa no tonga ako i māmaia. Ko hoku kakei ko e toa lau whenetoa e tātou tongi he lohia e whakaonisia funga papai o whamuhitanga ka koe ku whamwhae o tā maribari me hoku whakokua anga. Ko hoku sisi te pēr whamate i e whamwhae o me he lausi pe wākai o he api ko toloana ko hoku sisi mare e whamahino e na wale i a tama. Ko hoku ke santo i lose te pēr te tui whakolo o whapito i ngā lau e whita aki. Ko hoku i sei ko lose male ena ko whitala ki anga o hala maia. E hoku ka hoa ko heila te tui pe alaloni whawai pitoni te tori kai haasi mi hapi koloma. Ko hoku whasi tau unga ko e whatapu ko e hau e ototonga ko e whauia a pātere kui tapa ko e
celebrity tàu flu ki tàu na tolu koe kau na nga ko mami na talu tau ofu mata pe mai ku fola na te fisi ka no fo ko ke ka o ku lo to nga ko ki he amia ko pa na ko ya ato ha ko kau da mea ko na ki he fu Stacy ko ta mea lea ko kala ko mos ko la pe mai ma fa ma no atu ki na ki po ku fa ko yang feel ko to pe ko ke ka ko ka ko ya ko he la la
priority. In the Nani Togoni, Okufahoka, Mahoki, Togoni Pemeke, Ambassador, Syria, Embassy, Oya, the People's Republic of China. Koetau na fiatau ko Fili, koetau na ako, Angelina Taufa, Taufa Mata, Pemeka Koro, Notoka. Ako in GPS kaya balik. Kung go Angelina Taufa Mata, Pemeka Koro, Notoka Faho Fatogia in GPS kaya balik. Kung hindi mo kaya, kung kataki o tatagilay, ay fiatau in kaya ko yung Vista of Pretty Angelina Taufa.
Voix
Rosaline na confirmando que amato con la familia ako kaya ko mauna na famalo at many katana na dia kawai popo o kalama ko ya o family famalo at ko kiyan kata ko ni pura to na kawa ko ke Fiji Airways Real Talk and Miles Aviation Limited Tom Communications Corporation Kingdom Digital Coma, Bengal South Pacific, Foki, Ipapia, and PFI, Home Gas, and Moifoma Gas, Kawa Foki, Ipapia, Toma Power Limited, and with the Papikoya, Toma Maid, and Onawe Commerce, and with the Bank. Katakoya, Goyaki Drinks, and 5-Star Finances, National Pacific Insurance, and Waste Authority Limited, and the one who got paid with Famoko, Kihe, Katakoya, and Kinala, Kamako, and Davina House, Tom Post, and Pass Bridge, Pakefa Laka, Kataki. Pakekule, Fafunua, and National Reserve, Tom, Limited, and Ports Authority, Ihinahi, Opo, and with the body of Famoko, Okay, Famoko, Namuya, I go from out, Fafa, Pito, I find out. Now they do go on the one fight of Famoko, we have definitely. They are Malo, and Popo, and Matua. We're not to photo a video, we're not family. They do find out, because we have definitely. Kung ito ulungan, figanima, tahu fumata na pati kolpo, motongan ko, abia kolotolo ya, ay siya sisi tuan sa kawan ng kaya ni Hamelu, Emily Cecilia Mori. So, tema na ulungan ko Emily Cecilia Mori, kung ano tek-teki ko hiya, dapat musik. Na ito liya ki Mexico o Famina. Ko Italia ngay ay kautanata, ke mamata, ki Pepine, ki Poman, ke Kakwa. Ono Kakwa, ke Kakwa, siya Manila. Ke Kakwa, ke Ono, Mehitan Mwana, o Falafata Mafana. Kung ano tema mabala, ko Helfa, siya, Pio, ke Famata Mwana. Ko Noon, ko Kakwa, ke Kala. Ke Fatlo, ke Ampi, ko Mehitatano, Toa, ko Tuakdao. Lea ito rin na fana sa pako. Siya pagpaili lang mo o funga fai mata. Powama ko kamalay ko heka. Kadentari may hinologya, hintelega fanologya. Kaya mo lolo ko pagulo sa pinhoma leia. Kaya mo ituituyo may kutologya. Na lote iya. Aki ay bote ang mukoy. Kaya fakahapon kinuka o ekukofa o folfola o nanamufua. Kau ufasi taungan dibayar tu ya fotolan ko hala ko papa ko man waya ay tani ko kuinsa no te tumono hoy ki ba kai nga mo kata ko daldan mele na Emily Cecilia Moli na mata ko
kawan dari raya kiri habelu. Pamata atau pamata adalah fale mano fahoko fatoia ihefia fi. Toipe na ulunga ua iheko kono koia Fana fefine da honfu inda honfu mato. Kone atu ki fana koia ukau ki fe au flawa se o fefine mista o lati ki mo kukata ki o hoko mai pe o pare pe ai ala koia ai fefi ki la ele ni to kalau mele fon nalafi ki una taufa te malisi da sisi ve yo mo fi happy Michelle Hola Victoria Sensitive Dau sisi gama Kasa lain Fi hati Ko Kimoto Kuya Kau Fi Abu Fawasi Kuya Oe Fi Afini Kota Bifoki Ai Famalo Honga Kinan Kata Kau Fai Kuya Ai Okalana Kuya Oe Fi Afini Sunshine Rentals Tourism Tonga Lady Maria Gama Foki Rising Sun Travel Suliana's Foundation Dancing Studio Every Season Security Services e poder se informar que cada process New Zealand one for post fashion Hutchinson Furniture with Serrana Travel in downtown backpackers that we already launched one for People's Republic of China Equal Resort globally launched for Mara's fashion and hair attraction. Stacy. Pamalo ay peki kala na kuya ay Fiji Airways. Kung ikaw na ako, tubo ang sisi, kung kumato, kung na kolo, tumato, ako tumato kuya i-pelehagi.
wā I he konga wha osi ko ia o e whia o e whia whini. Whamanata peko kata ki o Maamai ki e tua Stacey, Eleni tua kala me le whunu kalafi. I una tau whante marisi tau sisi pe iau mo whi haki, Michelle Homeitona, Senti pe tau sisi tau maa whoki a kasa lai ne whi haki, ko ki nau tonu te nau tātuku a e whia o hiko ia o e whia whini. Whamanata tai pe whoki a e lani mātu unga o e whia o hi tau unga Pretty, ko e poto I whaipa, te whito I haka a whatonga, tuha koia o e whola haka pa mui tā nāka o maa whoki a matamata te te, tau lana koia a e kau hine tau unga, pero me matamata te koia o e sino. Ka ia punga Stacey I e taimini, ko e kau tā mea lea ia I me tau unga koia a pene konga a huafi, ko e kau tā mea lea ko e kalapu moe ta hawa pe me I hawa tolo, mano au pito a e popo pe me I lausi I ngahi po kalapa koia no wiki tātoanga o e heilona. Te uwhahawa tu ai te te koia o mele kola awafi ko e taurunga whika whitu ia. Taurunga wha osi I he whiawi hunonga koia o e whiawhini. Ko ho te unga ko e te unga wharara o pino lehu. Ko I ki e tonga tui ki ai ai ngā tukuri. Ko e ko ana pea e whamwhae I bai ko hiwa. Pea ko hoku sisi whale I ngā pe moi mai. Te I ko e awa o kala pe ia me mehe api ko whala a he lotu mehe hala ma me sini mani. Ko hoku ka hoa ko e pipi mo he lala ko e hala ki luma anu mo e whepi paratahu. Ko hoku whasta o lunga ko e taanga ai kuini ko ngā whanua ko I tsalo te tuko tonu lawe maare mai ko kauta mea lea ko e kapu mo e tahawa me me haka tono. Ho eki mo kaya kataki o tata lelei Amele ko la ahwa fika mafu mato pe me hakato tono ako I koisi ko kuisana. Amen.
Kiva koia e kalapunga na hawa mi hawa tolo malo apito ai pupo. Ko e taurunga whaosia I he te au kupuna ua koia o he whiawhini. E mista o ngā priti whana whiwhine tau o fūru ke tau o fumātau. I mua pata hoko atu ki he kōwhanotonu ka pe konga whaosi koia o he whiawhi. Ke whahoko atu ai ngā maratu unga koia ki he whiawhi hono tonu. I mista o priti. Ko e tamu ake I he hao e tamu fumāwha ke tau o fumāwhitu. Ko bau e tōna pe koe tōna tōna ko tau o pētaka ke te nono ake te te whāo na whakatoa. Ko te ake mufua e whapale. Ko ke a whapale ko e te pine ni mai MC whatare te pere ki mea mai pe whapale tu pere. Ko e whamatara ki te unga ko me taha tau unga. Ko bau ke oa te lahi ake ko te au whamata pūre pe ke ke uesia ai kau whanamo. Pe a whamatuku mau pe whoki ai tuku ni ko ia ai whamau. Ange pe ko e o whi auhi e ua ki mua, ko e whanatu unga o e whamau I pōku e whaiva, ngāhi te whakarihaka whatonga. Upa ko ia o e wholahaka pe mo I tāanga, ka mana whoki ai matakata lelei, I te taumana pe mo I matakata lelei na sino, ka maa whoki ai te runga ko ia o e kaunanga o kune whahoko ai taurunga I he te awhini. Whamaloa ta pe whoki ki he ngāhi, kau taha koe ni ai Fiji Airways, kau ngā whoki a kore ngā tonga. Real Trauma pe mai Palo Aviation Limited, Trauma Communication Corporation, kau ngā whoki a Digital Trauma. Bank of South Pacific, kau ngā whoki a Home Gas, kau ngā Trauma Gas. Kau taha pa ke koe ai MDF Bank, Trauma Power Limited, kau mai Bai Trauma Main I he Pot ngā ue koe a Labour and Commerce. Five Star Finances by Miami Treats, Broadcom Broadcasting by National Pacific Insurance, Waste Authority Limited, by Toma Post, by Fast Bridge. Taurunga whikauraka koia I he whiauhi whaosi o e whiawhini. Ko e kautanga ko Eleni Tuakanau tau Fumanima me Haralewa noto ngā whaapu whatunia I ako I he apiako api fo'o. Ko kohe ke uku whāna he ngā whatapu ko muaki, ka tātua ke u whamatala iangu ai te unga tau urunga o e whine tau urunga
Whamalon heni ko ele ni tua kalam, pia mo e tame lea ko e kalam kosmos ko lalo papala. Ihe tau bunga whika waka ko ia, e whiau ki whanotoro, whiau ki whaosi ko ia o e whia whini. Toi whamanata te whoki a e ngāku ko kalama ko ia, a wike kātonga o e heilana. I he whiawhi a pōpongi, i he horo whamanato o kui sānote, i he whitai ki whitu, i ho fumātaha e whiawhi. Ko e multicultural night here e whakakoia i he horo whamanato kui sānote. Ka maa whoki e pōkalama a block party e whakakoia i roto koro, i he tai me whitu i he whalaite, a hauaki koia o siulai. Ko e ako sāpate e whakahoko ai ka watu ai ka whenui koe o ka whaku e whiau he pisilana ki e kaua lotu popo koe e nai ho fukui e whare lotu o Sentuli pea whaelema ai Coral Evening a hiwa whalotu i he whiawhi e whiau sāpate i he holo whamanatu o Queen Samote. Ako ni te awhakoe o siulai koe a whanoro whapui ana i hono whamanatu e ahalore o te nawhio, o wotu, te ana whahoko ai a ngā po kalama te toki whahoko te a whainamani e anaya. Ko e tauanunga whikaua koia i he whiauhi o e whiawhini, ko e kaunanga taunuku mā whāpea mi nā kolo, o ro ngāko i he polisi ko Queen Samote, ko mele whono kalafi mi nā kolo pia no tarafu ou, ko te wā, ko e Purukawha te teo akia ai alopa pia mo te ono, ko hono te
whamanatamo ai po kalama koia o ke kākāna o hei nana koe whai e he koia o kau whinemui ngā kau ki he whiauri whahau koia e tai hongu koia mo i te awha o siunai e koe raki whiauri a o ku whamākai e kau whinemui Oa koe e tai ni e whiawhi koe whiauri hiwai a koe floor show whahau mai peia ki he holo whamanako koe sāna te i he tai ni whitu e whiawhi moni te amo whākoia o siunai Ko se te anima koe whiauri tau runga ia ai kau whinemui unau kau ke misi nana o tauni e whahau ia i he holo whamanako koe sāna te i he tai ni whitu Toi whamanako koe whoki o Puta e tonu e kahi po kalama koia o i wiki hei lala. Ko e kaunana hono tonu i he whiahui koia o e whiawhini tau luna hono tonu. Ko e kaunana ko iuna tau whatau whumawhitu pei pea roto ngā ko i he apia ko maa unga i o tupo pe koe tupo Tertiary Institute. Ko e teo tau unga o iuna Monty Blue Ramona Teresa tau whanatu ko e whanakio e lalanga me te tāki moe aka. Ko hono o tekteki, ko e puka o i wākai, kono whasi tau unga ko e mokoe o tahine princesi ko lātu whipika. E whamahiwa ke ngāru mātaka e vai ko puna, e hiri koia e mau kātoa ko e āma o pea i he wāwhe tahima. Ka tāmi o tata te lei a iuna tāuwa, me te vai ko puna. More
vea mi taulunga kau fine mui no kau ki pise na la kau koia i te fia fitu si te kuno ni ma koia o siuna i te mi fitu e fia ki ho ka mana to kuin sa te i aho ule lu no no siuna i ia na te au i o whamako i te malai tā pulu koia i hate iho ka maa foki ai te au i hiwa ka kala whatonga ngahi kalapu kawatonga i holo whamanatu pēr o kuin sa te i tai mi fitu e fia ka maa foki ai whainono koia ai Thomas Stone Talent Indigenous koia i loto rupangu whamu ko e tō pole lulu kono whitu o siulai ko e TCC Tonga Open Championship here i te malai tā pui mana mo ui i tai mi hawhi ahi wāpo kupongi ko e hongfuru e whakokoai ha ahi ai kau whina hui ki he ofa nui pe me amanaki ka maa foki ai Wodi koia ai whānau i whanahaki pai o lai e tai mi hongfuru kupongi ko e whitu e whiahi ko e whamawha osia o e kau whina hui a misei la la i he South Pacific Evening a Yakanau Island Creation tari e niti ka maa foki e sarong swim moia i he taimi whitu e whia whitu o prelulu mono whitu siulai i hono whamanata kuin sāno tai. Plai te kukawalo siulai ke hoko te pē ai whia au ki tā puku malai nana mo ui i a tere ka maa foki ai whitu e whia whitu kono whakalau ia o e whitu hui o te mau ai whia au he misi kāna wara tāu na tā whitu pera koe pōkalama pē kuru e kuna kāinga o totongi ai tai ke pōkalama koe a o wike kātoa mo e hei nāna wara whakatahako. E tō ki whahoko ai whakoti i te aho tō naki kono hiko o siulai i he tai ni hong whakapō. Ko e whine mui te tau pōpatu ki ai i he whiamu whaosi koe a o e whiawhini tau fu ngā whāpepe na kono no tō ngāko i he korisi ko kuin sāno te marisi tau sisi. Ko e māpe a e whasi o te marisi tau sisi e a tāi mai ake koe o lawe kia e nai tau fu ngā whāpepe na kono no tō ngāko i he korisi kuin sāno te. Teu mai a me o whihaki ka māwhoka Michelle Hontonga. Te marisi tau sisi. Thank you.
E misti taonga aya ko e fean faos ke ko e an fia fini taonga to na fa ko ko lima ko pa e tia e fina fa ko pa na lo ya ko to lu pa e to ya ko wa pa na fa ya ko e ikuna ko pa e pa na ya e ni no ya to fa mana pe fo ki ana ki te to i Mai te fito forma qua e forma pa ko e fini ko po to fai ka ko na te ko ka ka fa ko na ko tu ma forma ka pe na ta na ka ma fo ke mata mata le le ki ta la no pe mo si no ko o e ka ma na pe fa ko ai fai pa ko e fika ni ma ko e Stacy e fini ta un ma ni ma me ko to tori to to a ko e ko si ko ku sa no te ko tu ya pe pe ka ma na ki na ko tata le ave yo mo fi haki National Reserve Bank of Tonga, Tonga Airports Limited, Galma Foki Ports Authority Tonga, Savoy Dry Cleaning, Pabuja Yampana, Blue Banana, Galma Foki Sunshine Rentals, Rico Tonga Limited, Waitoki Enterprises, Koka Enterprises,
tôi bé ai tàu bunga ai tông bé làm cái gato ai phải ao cái coi à rồi phải fini rồi fini mui fi cao nó rồi Michelle rồi phong mặt ta thì cái tàu bunga rồi Michelle Salavea siwola ipagay na ako na may tonga ang tatang mo tonga niloto nga ako inabiyan ko maulunga ang tonga nofo ipikolisi siya atauday Teu kola ke ufanga ni talwalo fonwa na mo apuna ni fai matala kai tu ku ke uhawa ku kita faunga ko ako ko ini kata ni fai fa matala ku teu mata ulunga kwa Michelle Salavea siwola ipagay na ako na may tonga Kohok teu nga ko na tuuli tu ia nga kakala himoa ko Lucy kamata moala ko helo pino lebu pe we fansia pe fio ia mai de la momo o tu ki na tuuli io ko tu ko to pe eni pe me kolo kakala ko teu nga ke ako ko fadete pe ko hai te ma o na pare Kohok ka hoa ko falala o pino lebu pe kohok no ko tu ba ko ya wa kakala si fana fae pe me kolo kakala o tu fio ia nga kakala ke se fio ni ko tu ba Kohok fasta o nga ko fasi ya ko tu po ko fa ha pe ya pe me kolo kakala ko ka hiwa ko tu ya ko tu po pe me ni kale Hoy ki makai ka mo gata ki o tanda de Michelle Salavea siwola pagi na ako dito.
Manusia tapi fana boleh malu kau hai ke pogala aku ya boleh famalo te befoki ki Baitomi Enterprises kau hai Boga Enterprises Maro's Fashion my attraction Ole Beach Resort my friendly islanders hotel di bawah yang Ole Lodge downtown backpackers my Sienna Travel Comfort Zone Furniture my Boss Fashion Proxys New Zealand, kami balik telepono kami Scenic Hotel di Fuamotu, Every Season Security Services, kami Suliana as Polynesian Dancing Studio, kami Rising Sun Travel, kami Lady Maria, Tourism Toma kami Koki and Sunshine Rentals, kami Lisio ngai kau dah kau ini, tolak ya kita tahu kau ngai tahu lagi kau popoa, ngah itu kalau pe weekend kata orang kau yang aku weekend pe lala, tu pe tahu bunga uang, pe kakak kau tahu kalau kau yang kau yang ini, pemalu itu hobi kini baik tu pe bagi kau yang aku tahu pe cuma tapi ngah kalau aku bagi punya pe asal
Casa Laine, Fi Haki, Maapea, Pacific,
frequencies. Give all 80.5 FM, Foki, I got that one with the National Insurance. The Waste Authority Limited, and Tonga Post, and the Fast Print, Kawan Foki, I Bangan Pule for Furuakoya, National Insurance and Tonga. The Tonga Airports Limited, Kawan Foki, Ports Authority Tonga, Savoy Dry Cleaning, the JR Maya, Blue Banana, and Sunshine Rentals. The Famana de Foki, I don't know where I go, Kalama, Wiki Gaga, and Hilala, Wiki Kamau. Amalolo muli de konfa simulai famana de aho alo ego ina fio ki ko no Pakoi ai fly eke the government really say la la de konfu pompong in the house Fia hiva ka wa fia ko flow show pakoi da ni fitu e fia ki polo famana de kutsalo de ko ko da ki fogi pe fia ki ta ko ya Betul ambil hasil lain, kalau dia tahu mengaya hadis nela, itu dia ambil kalau mana tak bisa nanti. Aku lalu kalau hasil lain, dan itu dia kalau dia pergi berkala pada maya, nak kalau doa, kalau mana tak bisa nanti. Dia final Thomas Got Talent di Digital Square. Tapi lalu kalau itu hasil lain. South Pacific Evening, Island Creation, Talent, Restaurant, Swimwear, y Hall of Fame de Sanate. Kalau kalau ni lama, I feel muy bismillah mawafta dan fitu, kita ini fitu yang kita lagi berkawan simulai, pertemuan di bawah flow parade ya, bismillah, biar kata ayah, bukalan, kita tahu begini kan, wafta. Mulai dari DJ dan pasti matakan kayak pemabuk baik nawe kayak saya pemabuk kita yang ada.
mai ai ola ke whahoa te whiawhini. O ko whawhehen. Ai me mipa i he kautaha ta mamata koe a atonga. Ka mawhoki. Ko tangata businessia te o ona ai Rising Sun Tours and Travel. Ke whahoko ai leo whamaro e whiawhini. Mo kataki o taitari a Stafford i ako ke whahoka te leo whamaro. Ora eu aproveito tapo noi tu si fa para por e a tapo que é ser o cau formal por fui lope para a meu e a tapo que é Mohamed kaya ma wiki kata porfo ke fofo ma farele ma fonu ha pai be ma pon pa ma ma ta ini fo ma o pon ai fo ke kata ke Mengwati telepon, kemau mengalu fai, dia tak dia ham kabul, dia tangan saya dia fai tu, dia fai aku semalu, fokusungan, ai pertumau itu macam, kau Palestina eu que lá mais pon que lá vem que foi a minha coco o tu e maru que o cartão dono vai na vai se vivar a que foi o cartão uma que kau tahu fanau ai o tu todo mai ai fatong yang memafa o pon dia tahu dia tahu masuk ke pehe kamar itu lain kita tahu tui maru itu lain dia ka baik sama lain kayak kita biru tomai kami ya itu dia aku atau esmaru lah yang dulu tak fana, ayat motor, fatomia, kalau umai tak fana. Tetapi kita kait minister dalam agama, kau minister aku, kemudian naik minister kita usi, dia hidup mahi. Betul minister itu tak, pakai mui-mui. Aku mana dia, fai dia pak. Kau dia aku dia, aku kira fai dia. Betul kali main, iyo, lodo ini, betul itu lodo ini. Kau yang kau mahu. Fede tau minister, berkali kali ni kau mahu, kau mahu foi lontoi. Baik ni tu kau yang, naik dari mana film, mahu tu mai, kau si berani kita minister. Kau yang macam tu apa kau, mai macam kau, dia ni apa bilang? Dia auto yang kau mahu, dia fez minister ini não cari bem, kau mahu foi lontoi, foi lontoi fez, kau não cari main, itu dia fai foi ngawe, ulat foi ngawe,
Uni fai ngā awe whakahata. O no ue ngā awe, uni fai ngā awe whakawhi. Ai o kā te whakahata o pēr. Tāpu ke tō teiku ni stāpuni. Lawe i pehe mo tuanu. Ta uraha. Siene kau whaki mai ai ke hira. Te ke mō mea, koe hira rafo. O kukai wakatau ke mō. Na tau whakatu o pē. Koe mō koe pē ia me whare rafo. Koe ne kei tuka hira rafo ia, kei manoni me oa ia hon. Koe ne manoni ko ia. Tāru a whāka fuai a takai ni stāwhini oa i mō mē ni koe. Koe tōnu ia, o tau mō. Kamata āmu a wike hirara e taka koe ni. Koe beautiful tonu. Koe whuirea beautiful. Whakamole mole he kai te whakatonga ia. Nā whihara, na mūta me ke tea. Ka koe ne mahino koe ke tea o whuirea beautiful. Kohono ki ngā, koe beautiful. Koe ne beautiful koe ia, pata tau ke whakawara o wharea. Ka tonu ka mata anga nge pe na sāpa ka whanoma e kōna. Ka tonu ka mata anga te tau iro e kōna. Ka au te iro mai te tau iro e kōna. Koe ka mata anga e kōna whakawara. Ko tau whanuanu, nuna tuwaki ki tuni, koe whaita. Koe mea e tau iro ki hai. Ko mai e taha e tau iro e tau iro. Koe whaita. Whakamama whaite o ni staa, e ka mata e mi ngāra he o aru hake e koe. Koe e ka mata e koro kalama o ni o ke kalama. Ka mata mi he kawe ngā o aru hake, a he pōki mui i tau taku siolero ki tau tōru, i professional o e aru hake whaita. Ka koe e ko whangāra e koro kalama o ni, whakawhiwhia, e whakamāwhana o piku. Hoko ki ai whamārola hea, kau sponsor ko na au. E mō mea, na toki pāsi pē eskimitu, a patse te kotu māwe pani, a hoi ne mō mea. O teke, au ti mai sa mitu ia kui. Mahara ko au ti mai, ko tau mea au matu, kau kamata kau kone kone. Ai a ko whamārola hea kau sponsor, ai ne koe kamata koe ni, ho mō tokoni mai. Koe ka mō tokoni e ni ka mō tokoni mape, oni. Ke tau ka mata a, ke toki atama hea ka mea me he, ka tino mai whare rei ea. Koe e ko whamaro na hea te motoro, apito ke motoro ka kau whanau, mai kau sponsor, me he ke kau whea wing, hawe i mea, e maku kore, mō kata ki ala. Kata angai angai te komista, kai maa ni kau mawe, koe potu mawe te mamata. Whakao me roto, angai koe rea te whai whakao, ki ala ki langa ki uhifu, ka koe maa mawa, kore te he, ka ko pui te kau kata he kono, ki hape te unga i ai ho whanau he kono, ko kore atu, tai te i koe rea ta hai atu mawa whai te kono, o whalahi atu te motoro, Never whakao. Ko stafu tāko ia mea me lea whamano e ko kalama koe ia a koe whiawhini. I he kei whamako mai koe ia ngāwe kau ngāwe e Kunistan ai o ngāwe takamamata. Mata te whoki ai whamano na takonga ki ngāhi i kauta. Kuna tokoni ki hono whapaana koe ia ai pōkalama o e whiawhini. Ka maa whoki ai ngāhi pōkalama koe ia o wike kei ngāra. Tumua ke kole whematamu atu tamasi i Simon tui hātu unga ke kātaki kua o mea mai ke whuaki ake ai pāle i hono uia e ola ko ia o e whiauhi ko ia o e whiawhini. Wiwi mai ki a Simon ai e minister ko ia o e Pōngāwe ke whahoko ai whakapare ko ia o e whiawhini.
Aia koe ola koe a o e whiau ki tau olunga o e whiwhiti ake koe ni ulanga kia ane nai na konga tōru koe Miss Tau Olunga Junior, Miss Tau Olunga Pre-Teen, pia moe Miss Tau Olunga Teen. Koe nima i e whiau ki Miss Tau Olunga Junior e me tau ono ia ki tau hiwa. Koe nima ko Whiniki Folau Whaletau. Ko lea ki he whanau ke mo unuru mai pe ofi mai ki muani. Ke whainga maani e pe e tau. Ko lea tu katoa ki mo tōna mukau ki whiau hi e whiawhini ko lawa mai ki tai pini ki e Funga Stacey. Ke toi mea tia e sea koe au kau whamau. Ko lea ki ngai mātua ke mai whanau ki he Funga Stacey i he taimini. O mou wapare ko toa pe e whiawhini. Kalisi i Georgia Eunice Marikatau, Tania Koka, Melkau Fusi Marianne Koka Fumawai, Ilaisane Awafi, Mai Angel Mafi, Fine ki Folau Whaletau, Pea Mole Polo Sikoea Junior. Ka makoki a Misipiula e te aki, Mahina Tamulu, Angelina Taufa, Osalite e Mako me te Manu Noviana Manu, Emily Cecilia Moli, Tupau Tau Sisi, Pea Mo Merikola Ahuafi. I he category flower si ko Eleni Tua Kalau, Mele Funa Kalafi, Iuna Taufa, Te Malisi Tau Sisi, Meiongo Fihaki, Michelle Holami Tonga, Zetipe Tau Sisi, Pea Mokasa Laine Fihaki. Moko lea tu, ke mo lapa mai ki Funga Stacey, e mame angea e tau whakapare e whiawhini. Whanawani meu te ia i kia hai ki ia punau mohe. Ko lea ke mo lava mai ki e Stacey, e ko mo e whiawhi pe e aonga kakawa o e mātua aku me mo e aonga kakawa na mo whawhai e ke longo mo ui au pito ai e whaafe whanakari pe me Funga Stacey. Hake koe ni lawe ki ai le whamalo a te nai koe Amy Stafford, koe Pageant Director pe, me koe iau me tui whahoko atu e mau kauma pale i pōmputi e whiawhiti. Ako ne osu koe apa tui whotutu pe koe sea koe iau na le mea. Hake koe ni lawe ki ai a le nai e kamata ko kalama, o koe ai koe whoki pe mo e consolation prizes, koe me au whiwawai ke omi kotoa e whanau ki he Funga Stacey, te nā mau pale kotoa pe he whiawhini. Kataki, koe ola e whiawhini te o kamata pe a hono ui, pe me he ngahi pale whanari ali pe koe consolation prizes i he ngahi category kotoa pe, pa tui hoka tu lewa i he whakatuunga koe a koe whiaui. Koe consolation prize i he Miss Tau Olunga Junior, i tau ono ke tau iwa, ko Ilaisane Ahuafi. Ilaisane Ahuafi,
Kai maafoki a kalisi maliu kai tau. Koe pare koe li koe malo a pito e nau kau mai ki pongkalama. Mungkata ki pasa sinai kai sana hoa koe kalisi maliu kai tau. Koe nima i whiau e tau ono ki tau hiwa, Mr. Lunga Junior, ko fine ki folau whare tau. Fine ki folau whare tau, koe nimaya. Koe whaa, ko le polo Sikuea Junior. Le polo Sikuea Junior. And that's why you should never work with either children or animals. It takes a while to get them together. Koe wha? Ko le polo Sikuea Junior. Le polo? Koe tolu, ko mele kau fusi fungamai. Koe tolu, mele kau fusi fungamai. Koe ua i whiau i Mr. Lunga Junior tau ono ki tau hiwa. Koe ua, ko Tania Koka. Pero i kuna i whiau i Mr. Lunga Junior tau ono ki tau hiwa. Koe i kuna kau i e mai Angel Lucky. Koe i kuna ia i whiau i tau Lunga Junior tau ono ki tau au ko mai Angel Lucky. I he koa noa koia o e whiaui, Mr. Olua Pretty, tau mofuru ki tau nātoru, koe Consolation Prize, whakia ki a tupou tau sisi. Tupou tau sisi. Kai maafoki a Angelina Taufa. Koe nima i whiau i Mr. Olua Pretty. Koe nima, Rosaline Manu. Koe nima, Rosaline Manu me Manu Lomiana Manu tau mofu mātolu me hawa tolu. Koe wha, ko Melekola Arafi. Ko Melekola tau mofu mātolu me hawa tolu. Koe tongu i whiau i koe ia a Mr. Olua Pretty. Whakia ki a mahi na tahuru. Ka mofu matata me luku kolama te fisika no ko homo ki kau. E koe tōruia ko mahi na tahuru. Koe ua e whiau i Mr. Olua Pretty. Koe ua mauia e fisiki piula e te ake. Ko i kuna lewa o Mr. Olua Pretty, tau mofuru ki tau mofuru mātoru. O mahuia e Emily Cecilia Mori. Ala muna e me kore o tonga ako e niako lono a hawenu. Malo whanau ai. Kaiwa ka me kawai. I kong whaosi koe e whiahui ko Mr. Olua Teen, ai a ko whinako le tau ufu mawha ki tau ufu mawhitu. Koe Consolation Prize ko whakia ki a Reo Mofihaki,
Kama foki a te malisi tau sisi. Malo apito a kaumai ke whiau ko ia koe whia kani. Koe nima i whiau ko ia Mr. Orumati o Senfipe tau sisi. Koe nima o Senfipe tau sisi tau mfu mao no reina kolo no tongako i he koisi kuisalote. Koe wha o whakia kia ene ni tuakalau. Au fu mani mai alea ako i alea ko kakfou. Koe tolu i he Mr. Orumati o whakia kia iuna tauwha. Ni pea o whako i international. Koe ua i